chibai ule wen hi me ni som pasari sang ni le somni pakhat thotan ni ania nimin le voin lama Myanmar ram chunga thil thlang langsar zual te han puang le masa ila sipai ni za chuang thune na ne chuwa an lak to hnu mi puilung oilo me mi tuma thisen luanga mi zariat vel lai an thi to hnu apo mi puilung oilo na chu so sang zeli ni tin an laron pong thur zo kani kalimyo chanchin tlem lo nga thale ila nimin me ni som paruk sang ni le somni pakhat ni leng khan kalimyo kol pui kong pui chho chu tahan thlengin sipai duty an thanem hle a tukin me ni som pasari sang ni le somni pakhat thotan jing darli vel atang khan World Treasury Bank tada u kalimyo benga Western Union manga sumla chuak tur an tlar thina mi za bithli an nei thina wangin ticket changlawa hole an omnual Cambodia Bank Yoma Bank le Bank theng khata ATM manga sumlak chu thai ania mi pakhatin sumbi thia chau alak chu thai ani alak chu thai zat ero bank pakhale pakhat din mun ain anglo benga hian mi an thanem hle a chonudar ni a an khar sin ani tukin jing dar thum le achan vevel khan pagodain USDP minister Lui Umin Luen Uwa ina le Tayawadi Township Education Minister Officer Bomapuak ti khetit media chuan atar langa Umin Luen U hi Tayawadi Township biala USDP tikata thantlin Pagori zona Financial Minister launito ani mase he bompuak awanga thile hliam an om ero siat alani lo denko petrol pump yangonga bom apo thu khetten media chuan atar langa thil thendan hi yangong denko mya okla pa petrol pump ni som panga tlaidar li le min som ni vela two wheelera ronkal pani in anti poninga yin mitam hutu te chuan an soya apo lai hian pama thok leiron mi pa le mai chia ba ka petrol thun lai mai che pathum le mi pa pakhat amuna an oma mi perokin hliam an tura mi pa pakhat chu amuna athingal ti hriat ani sakain khuwa thongbo venglal office compound na library building an tia kangmai achuak ti hriat ani he kangmai chuak hi engtiarung kange ani ti thunei tu telamin an la chui me kani Mandalay lama chuan engineer Paulin sipai thunei na paithlak theinan nimin jing khan kongan zo mup mupa thuzia khi chisang sang antar langbok ani Deepen Township yejing khuwa thalai ten sipai du lo na an lan tir dan ero chu adang dai hle uipui ma a sipai sod na thujiak chisang sang da in an lan tira sipai ho hi ui ne na soizom thin an ni po kan sevek to ome tukin jing khan min bua zirlai te chuan sipai thunei na le education system dodal na le azung chopa phoi chua tumna movement nein silai ko mortin zirtir tu te din hun le thisen chuak zirlai te din hun entir na le thujiak omjenei tak tak tarlan na an nei chutiang bokin pale khuwa po zirlai te din hun le se omna tarlan theina demonstration lem chanin sipai dodal na an nei bokani thinlai anana wangkan ta vang khua angui ton tôi vangi lam liana poi soi lo thi sen alua anange ye o kan chan hi Pray for Myanmar ti thujiak lek chuaka chin hakha thuam nena Miss Universe voisom ruk pakwana Myanmar ram IOA inlan tuzawen luen chuan Best National Costume Award adon thu Missology Myanmar chuan atar lang ani tuzawen luen hian final thlenglo ma se top 21 finalista atel chu Myanmar ram tan thleng bernina hoto simsima avoi somruk pakwana Miss Universe sangnile somni pakhat hi Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood Florida United States huai hot ania atopa mel thalal nu ni na award ero chu Miss Mexico Andrea Meza in achangta ani Jail tang Myanmar film star le celebrity te chuak turin cheng noi zani chuang senangai don ti hriat ani sipai council in section zangale pangana e manga aman Myanmar milar te khes ti top theidan kongchu poisa manga chinfel ani thei thu media lamin an puang chuaka herwa manna hi sipai lam ti ni ma se dan ang taka thu chu asiam omlova pon noi thil anga kalpui tum ani bere an khes te ti top tur chuan sipai lama second general Aulin Due Ming Sain nan angaya tuna hian chutianga ti tur chuan Myanmar poisa cheng noi zani vel pek angai ani akal phunga chuan noi somnga pek masak angaya khes ti top ani nuwa abak noi za le somnga chu pek tur ani
hena hi kolonel pakhatin commissionin athok mek nia soi a ombok tuna hian film star peti u chu insenzel private building pani na room number 6 a paintakun le ye tai tenen an om hawa film star lumin le somriat paria school no pangroi tu komia i ta chu main building pahnia omin maicha film star Indra Chojin meto khain popo le wimin tan ta chu maicha omna lama da anni tuntheng po a film star maicha jinga lar le lotling berti hial thai Indra Chojin le peti u te nu pa hian anfate an la mu thailo nia hriat ani anni nu pa hi sipailamin anfate mana anvo awanga in pe anni tunlaya chanchin lar tak mindat khopui chanchin lo ngai thale ila mindat khopui chu Myanmar army te thunhuaya adlofelta Chinland Defence Force CDF tele Myanmar army te in baina chuan avorto pathengta nili liamta atang khan CDF tele Myanmar army te chu in bai chunzom la in mindat khopui chu Myanmar army te hian an la fel theita ani ti mindat khopuya State Administrative Council te chuan meini sompanga tlai khan an soyani mindat khopui chung mi pathalai omzong zong chu ramhnoya an tlan bo zo veka mindat khopui chung a hian nunaw le kum upalam mi sing ni vel chu an tangkhang mek ani ti CDF volunteer pakhat chuan Irodi News ashil ani April ni somni pali khan mindat khopuya sipai sarkar dodal tu mi pasari te chu Myanmar police ten an mana chung mi pasari te chu chua phutin mindat khomi tele Myanmar force mi te ani ti thiam lo tana Myanmar sipai mindat khopuya ron lu bel tur te chu mindat khodaya mindat mupui te hian lo ambusin sipai lampo asom tel an boralin sipai engomazat mindat khomi pui te hian an hreng bok ani he thu zela hian inrem na kong zonga inbiangna nei nima se omzia anei theilawa anin kap chhun jam ta zel ani meni som pathum ninga ni khan Myanmar sipai te chuan Chin state chu martial law hnuaya puangin mindat khopui bei tak tak turin thapui a chuata a sipai po mi zani somnga atanga zathum vel thlona mangin mindat khopui dai vel an thlak ta a meni sompanga tlai lam khan mindat khopui chu inkana lian tham omlovin RF Myanmar army te control na hnuaya ada thaita ani April ni somni pali atanga meni sompanga thlenga CDF le sipai te inkana hian mindat khomi paruklai nun an chan mana sipai lampo mi somthum lai anin hlobok ni in thulak na chuan atar lang ani DKBA hi engpol nge ni karen namle zofa te Christian kan ni ba ka kan khosak phung hi ain ang a mizo tlangwal Burma sipai tang te zinga le kan le khathiam ma sa doctor lar tak tak po in karen nula mel tha nu pui atan an naya kan in ti unaw hle mai nimin khan Democratic Karen Buddhist Army KBA atangin Major Sosan auna le officer palite ba ka an hote sang ni vel an pol hlui KNU lama an kir le tak thu tarlan ani hei hi KMO media Facebook atangin me ni som paruk khan thalak nen upload ani a KFB thian lal ruat lian fan ai po in saptong mangena ron tar lang bok ani thulang na in a soi dik lo chuan ka soi chon na lama ka lo ti dik lo ve fo mai he chanchen hi thupor poleng ani a heta an pik mang thawin Mars ni som pali sang ni le somni khan Myanmar rama media lian Myanmar Times le Irrawaddy chuan DKBA atangin Major Sosan auna le sipai som pathum te chu Myanmar army tatmadolama anin surrender thu tarlan aloni to bok ani DKBA chu Democratic Karen Buddhist Army tina ani a DKBA 5 tia hriat nen ngai fin lo tur ani e Democratic Karen Buddhist Army DKBA chu Karen helpol ni in an member te chu Karen nam Buddhist sakhobemi an ni hlom Christian tamjok omna KNLA Karen National Liberation Army Pol atanga sakhothila ngai dan in an lo awanga pol thar lo piang chuak ta ani December sangkha zakwa somkwa le pali khan tatmaro Myanmar military tenen inka hai nationwide ceasefire agreement with the government of Myanmar puangin Burma sipai an tho puita ani hei hi an ron chua san KNLA dawle na turle an mani pol bill ham thanna wanga sipai hozar zo tum wang jok ani KNU Karen National Union hi KNLA te political wing ani Ramboilaya MNF politics kai soina hnoya MNA Mizo National Army angkha ani Democratic Karen Buddhist Army te hi Buddhist sakhopeng Theravada Buddhism zuitu te annia Karen Nationalist anin tive thau mai apolan phelkhan sipai sang rukvel an chu apui ani
an chua san po hi ahun laya Burma Military Intelligence Chief Thin Major General Khin Nguyen karen nam sipai ho zinga hema thlak wang vek ani KNLA ho hi Kayin Border Guard KBG Force ti in Thailand le Burma ram riveng tu pol adin saka ma se KGB sipai pol platoon unit commander te chu Burma sipai tan mado ani nge ngei angai thung KNU ho headquarters hi Kayin ni biala manar palo mun hi ani thina Myanmar ram helpol sang sang hi anam khom thin ani khwa chu ani chia lova an tamwang lai chuan in sang thum vel an ni man ani chuta chuan Karen National Union KNU All Burma Student Democratic Front ABSDF Democratic Party for a New Society DPNS le National Democratic Front NDF the National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB tiasiat ratlan sarkar po kha minar plok huwa December sangkha zakwa somkwa khan bu anlo khwar ve to ani Manapalo headquarters chu Myanmar Army tenen tangrualin Democratic Karen Buddhist Army KDBA ten January ni somni pasari sangkha zakwa somkwa ponga khan anvakap darchiam ta a tun thlengin chu mun chu hluihlon ani ta ani MNF MNA zinga adumpol anlo chuak angin Karen nam independent sual zinga Burma sipai ho hem thlak wanga pol ni phirta hi apoi hle mai arem chan huna Myanmar military ho in andin border veng tu KBG force chanchin kan soile don nia tuna covid Sri Lanka ra Myanmar boina longai thlak chunjom le ila Myanmar rama COVID-19 sikai ma saber chu America ram atanga nupui nei tura lo holim zomi tlangwal senior tedim then om kaptel khuami ania khochak zofa te zinga chuan alar vet vet hle mai tedim damdoi inada ania ama enkol thiampo anlom lowa chudam lo enkol tura mani du thu ngaya voluntaria pe rengun damdo in liana thokmek mizo tlangwal chhon om tak Dr. Lalram sa vachuan mani zona thlak din hunder thong taka omchu leinatin ama enkol turin sarkara kal adila phalsak ani in enkol damta ani chung hun lai chuan tun angin enkol na damdoi mumal takle damdoi thate man ruwa te po om lowa ti chuan damlo dang te po theitopin enkol dam ta zela Myanmar zo fa te covid silang chanchin an soi apiangin Dr. Zawte ming hi an thaingil to lo tur chu ani Military Council Noya na tho chunjom du lawa CDM Civil Disobedient Movement azoma wangin April thatop khan sipaiten man thaina warrant of arrest an chua zinga atel tanghe nge ani Dr. Zawte le athian te chu man tur zinga antel thu Military Council thupon chuana miawadi MWD TV channel a alo langta a Myanmar ram sarkar chanchin bu phek malama antar lang chuai mai ani nikum April thatir atanga COVID-19 damlo enkol tura mani du thu ngaya tlom ngaya engma phut lova damlo ta na inpe Myanmar doctor chon om tak tak tele frontline na che chuak healthcare workers tekha kum khachunga COVID-19 damlo enkolin hun an manga NLD sarkar wa manna angin Covishield vaccine tum khatna chu ro man bik te tan anwa chiu sakzo deuh chawa anin chiule hun ma chi in sipain thuna ina an pong lak ta thut ani CDM anzom awangin until ti thatpo chu sechang du to lovin man antum ta jok ani covid hluar tan tir khan state councillor do Aung San Suu Kyi chuan covid silang hi avai ngang maya nikum lam khan mi puite himnan fai taka ko sildan po mi puite alo zirtir hial ani covid vaccine hi Myanmar rampum pui mi puite pe kimvek ani ang ramkil khor taka cheng te po mai in ni lawang thlaphang su ti in nikum December thla khan mi puite alo thlamon to thin ani April tha atanga June tha thop thleng hi covid vaccine pek hun atana ruaman ania minai nungten mi tana ma somna ni tumin covid sileng vennan man ruale damdoi leinan tanpuina sum aron lut renga mi puite chu kumbit hi azirin covid dona konga matonga thokte chu pek masak turin lis zongjong lakhomin anlo in ring diam to ani ama ero chu covid sileng danna vaccine damdoi chu January ni somni pani khan aron thleng ta chenga sipaiten thuna ina anpong lakna chu rin lo takin February ni khata tangin alo thleng le tamai sia sipaiten thuna ina anpong lak ma khachuan health department chuan ni tinin covid test le enkol na thatakin an kalpuya ni tin shikai zat enkol dam to zat nunna chan zat ti in fel takin record anei thlap thin tuna ero chuan covid sileng boipui tu medical staff te chu
sipaidin military council hlawwangin an bibo teuh to a athen chu sipain thunaina an ponglak du lawwang le CDM movement an zom awangin na an zom thei talawa chungzinga chuan man le thina hial tok an ombok covid sileng do konga covid vaccine pek dan tur mala tu te hena thilom zia hrechiang tura mala tu te biak po tumpo in chana reng om thei talo ani covid damdoi label tumna ruaman om sa po om tolo emoti hial turin thom are hlen tawang wang mai covid sileng boy puitu an hotu te jinga pakhat Dr. Thatali ni chuan sipai council sarkar hian foreign exchange atanga sumnei chu soilo tol chunga man tur sipai te hlo takngial po benglam thoktu te har sanna an siama wangin man tur an nei lawa covid vaccine leina man US dollar maktadoi som sari panga chu petlak to nu ania pek le tur US dollar maktadoi som sari pathum hi poisa po lo nei te reng po ni se pek zui atum lo mel ani covid vaccine leina na puithil phal tak tak ta tholom tho khom poisa chu planning and implementation ministry noya treasury office da ania minister lui kha nina chu sakin shen ani zui boka chu poisa covid vaccine leina na man tur po chu anlak chuadai to rin ani hetiang hi covid sileng do kunga Myanmar mi pui din hunchu ani phot maya covid damdoi alo da khol sa teu emo da lo po ni se tun din huna chuan covid sileng do chungchang hi ruam hanna om talo sim sim ani covid sileng venna damdoi sipaiten an injection lai thalak chu social media mu tur chu om ngei mai covid vaccine an da thaddan keeping system hi a fel fai ti hi tu man kan siat pui box silawa tun ma a fel fai taka ruam hanna kha a om to lo ti chu kan rin dan ani tuna chuan vaccine damdoi chu anlam hnai deuh zinga dong an oma dong lo an om ve box si a covid vaccine pek dan tur ruam hanna om sa po aching si vet zo ta vek ani damdoi an hmu naram la hi China ram le Russia rama vaccine tele India rama cha masakte ain chopol noi chu ania vaccine la turtan po ringam harviau mai India ram atanga an cha chua covid vaccine chu MP MLA tele medical staff te frontliner duty tlom ngai pol le thoktu te hena pek masak ani to a mi puinol puite ero chu February ninga a pek tum ani lain hetiang hian thuneina a chiltu te awangin a kholo zota ani covid vaccine hi India tangin February ni som pakhat khan second trip atan maktadoi thum aron thlen bela mi pakhat voi ni theu chiu tur ani awangin mi nuai som panga tan chuan adai don lawa Myanmar mi pui maktadoi somnga panga tan chuan alo dei lo na samai ani avoi khanna vaccine dong to te chu anon sia tir le to silawa engtika nge andon le don ti posiat ani box silawa aboi thlak le mai adan dik taka chuan thlakan nuwa vaccine chiu le nge nge angai ani covid sileng ven konga chuan engtin ma alak thei to lawa mi pui asang asing tel te chu kongpuya lungoi lo na lan tirin anon chuak sup supa covid sileng aya ngai poimo jok tur sol sipai dolet hi generation z de ril rulian ber le lungkham ber chu ani e sipain thunaina an ponglak nuwa KIN voiza le somli anin kapto Myanmar sipai sarkarin February ni khat sangni le somni pakhat atanga sarkarna anlak atang khan KIA le sipai te tumza le somli z anin ka to thu le chunglam thona atangin tum samnga ayatlem lo bei an to thu kachin sipai te chuan an soi ani abik takin momau khopui chung sihat konglo mennaw nawla na te sipai le KIA te anin noina sabik le a mansi khopui huam chung san chuan chung man khan ma thanram chaundau vela sipai te chuan chunglam tho thaina in an beina sathu tol chung papakhat chuan asoi mumau khopui chunga hian April ni som sangni la somni pakhat atanga sipai le KIA te in beina hi voin thleng hian ni som thum panga ani to a me ni som pali tlai lama mumau khopui huam chung sihat khuwa sipain an ka tum khan ral thom lian chithum an manga chena in pathum a chesopa chiania zikona pu atia in bom chia in kumsomlimi nuwala in thiar tur anung atangin silai mu in afua bamodam do ina panpui ngal ania adin mun ader thong hle ani April ni so pani sangni le somni pakhat khan KIA in hesi khokiang sipai kem omna tower anlak nu khan chumlo chat lovin thlakat chung in kana ahlenga me ni som khan KIA in anlak tak sipai kem tower mun atangin anhung tol sana niliza chu boruak adai de una in meni som pali sangni le somni pakhat lai lama adin kable chiama momau khopui chunga
sipaile KIA te in kana hi ni somthum panga zet ni to in tumza aya tamlo anin ka to thu tual chung papakhat chuan asoi hetia ni rei tak anin kana a hian momo kho pui chunga thlai tam tak a chenuala leilen mun area sang chuang zeta seng tur an hlo boka eile in lama an har sa tak zet ani ramle arwa ten chena ti tur an nei to lova a chomna tura kan phi buaya kan en tlok to mai ani anti kachin state a hian indona hana sa tak awm ta ka chuan mansi kho pui po meni som sang ni la somni pakhat khan tol chung boina kan tok thar le a mansi kho pui huam chung san chuan chung man khan man than ram chaung dawa om sipai kem te chu KIA ten an lak nual angin sipai te pon chung lam atangin anon bai boka mansi kho pui chho atanga mel som vela hla atangin sipai ten ral thuam lian chi LPG tele thlo thaina in an ral sai chiama san state theng apu athu siat ania tol chung mi te an tlan chenual bokani tum khata thlo thaina pahni in an bom thina nimin tu khan chaundo kholu sanka leilet muna bom apuaka chumi hnu a thlo thaina pali in an noi non le a thi le hliam an om le om lo siat alani lo kachin ram chunga sipai te chet na hi KIA news le information thupuang tu colonel nobu chuan tunkar khachung khan kachin state ta ni thum kalta khan tan maha pathum din mun alabuma in kana athenga chumi hnu a tam maha 3 ta yin somni pasari sompahnia atheng le a mansia po atheng bok ti in asoi sipai kem te hi KIO le KIA 10 an lu chil boka kachin state ta hian kumsang ni le som pakhat atanga sipai sarkarin an lakma kumsang ni le somni pakhat theng khan IDP ke ma raltlan te hi mi noi khal le sing ni an tling to a anua mi sing khat raltlan le in mi sangthum anin kul thaya heng raltlan te in khuan na hi biak in khothen khat le chung khat leina te hna an tom im deuh berthin kachin state ta in baina hian sipai ten ral thuam srolchi mangin an bei vaka KIA ten an daulet le hi sipai ten tlom la in phubalak na an ngai ani thu mo khopuya puithiam chuan asoi mi puita chuan he in dona hi chi in thiar na le sa kho in dona ani lawa huat wang le tilui wang liau ni in an ngai ani February ni sompanga atanga sipai le KIA te in kana hian mi puiral tlan mi singtel zet an om to a meni som atanga mansi khopuya ral tlan te po hi mi sangtel an ni to ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong te in zawai chung alom thu kan soya pon so le ti dik lo omani chuan comment lama min share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule